Mwegima umanchi mulebeta senikia Ndizi TV no gasemera kwa namna kwa beri ko gutwara oburigereria obuya nande ne biro bindengo kwaligania semesa ya mangana mayiya elindengo manye nara yabereka gwatika kurwa chingongo chionsi enye chense chingaki abasaki baito batali chensemo a chense nagosaka amangana mayiya bunabereka gwatika nagotekeraga gasigita seni nambe mageta senikia Ndizi TV karansa oike elindengo manye asenchera iyo wikirano kulende inyora sinsemo chiche mitandao hasensemo ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonyora wetera Ndizi TV News hasensemo ya website na bagotonyora wetera www.ndizitv.or.ke editoria ne Fridah Kerubo na sinsemo chibero kerelio niko tokobwaterana nere Joshua Auta chinga kitoroche abasae korwa sebunge yabo basi baganire eturetia bagaka gweso kebene nabo igokogikelia ebikorwa ebibe ebyaberi bikoine kigwa asorgongorwa Gusii anene mono oboiti nabo igo ekanisa ya Kianginda ime county ya Nyamira nigo yakora amayigelia abo abena sebali kwegelia ababwatani babo chinchera chinya chokolenda abantu bali noboleba nabo igonigo county ya Nyamira egendete kwerobelia soko nekibnangu kine bale sector ye chigosoli asenchera endonge nabo igo omoraibense Dr. William Ruto nigo abakagotalera county ya Siaya asabaga kotara no mokonyo yeri gatigashagwa ase okoigora amagenderero ime ye county yo nabo igo magaye chibesa chia inua jamii chia bachigosoka nigo bono omugako yomo obwemiaka 52 abereka gusiria obugima bwabo asekeli abanyakinyoro bagatabuna nigo abete kagoitwa kubwatikana n'ekibesi cyo nabo igo manchu muligeria ndokigo kumanya ningogose oromunyakenyorogo gose omunyakerogo o Kisii County Contractors Association manchu muri karansa wike linde ngomanya senchira iyo wikirano kulende ngona ndasegekeke linde ngomanye amange Mancho muliye ingo ya chaka Amayia yebire bigani ingo ya chakira korwase county ya Kisii abo asengo komanyibuna nigo okongusana nako gendete kwene kigwa ase ekyombegya Kisii County Contractors Association asekeria Samuel Bosire oyo bakagotene nigwa bwango igakoba omunyakerogo asingerete kotebabuna nere omunyakerogo wekyombekyo kolende asense moyende nigo Ken Mariera nere amochirie Samuel asekeria kotebabuna nere otigarite koba omunyakerogo asekeria agotebabuna nere omunyakerogo botambe naende nere obwate egikarekyo nende kero bale gukora obochori nigo babete bagochora omunyakerogo obo na committee yonsi yekyombekyo akorendo murikecho Brighton Makoli na talira chinsemecho nagotwaliganilia oroboti rokobwatia Ninja chairman ya Kisii County Contractors Association chairman na chora tu motienyo iko ayubono naragendrete watika sorongo rwa Gusii anene asensemo ya Kisii County Contractors Association katibu bane wonsipi ngo barangelinde ngoja ko barangelinde Mr. Tanche secretary Karista Mr. Monda Mr. Nyambaso bonsi baje batoke ngo barangelinde asomo gutano monena annual meeting Waigo niganyarika komoja umusangano nyarako gokorekana na kumwaka isiko chigora abantu bari kunywe cha segeteraga bana ba Kisii County Contractor bari gokwana aitalibo Jared Atanja n'umurikyo munene w'ekyombekyo igoro umuntu orangirite mugutano renge igoro kuma discuss no chairman former chairman group Samuel Mumanyi na orangirite mugutano. He was in that meeting, he was covered in the meeting, and we discussed him in that meeting arangirite because of the clip that was going around in the media in the media. So tuka discuss ya manganaye na tukayakora una twayakora digoro na buna atebe tugoro asenzemo ende Mariera oinero wateanero munyakerobo wekyombekyo nigo bono amachiri ensemo eyo ende aba member baitomba bana gontoka na hoteli kwenye gukwana labuna na leaders ba contractors
ekiombe ya Kisii Contractor Association inkia ntwanya okorobo chori nobo chori kire bako korwa no mo chairman okorange jobo chori omo secretary yo ito gakoro kwa Hoffman ntabo ondieki no vice chairman yo ito akoro kwa Mitusera Sereti iga abantu abanya gonjoka na hotel na wadanga na leaders ba contractors. I want to tell them na abaire warning ko yara matuko 14 kunya gutumia chireta ya contractors Kisii Contractor Association mbadi mandated amatukabo na abaire 14 days oya matuka yako era kubwatu bari atanja boigo niga mojiri mariera asa debra mariera tabwati bwa matebonde bwensi kobo Kerubo bwekiombe ya Kisii County Contractors Association mariera konya gotebanga na maite constitution na bwate machiko na manyeteki machika yatanya kubwati atamanyeti toiwe so mariera egendo yoko Kisii County Contractors inkiri kya mariera was one charenge TV yago tebanga ngako kondora Wanda muna Kisii County Contractors ekarata iyo warongo yoni baka with a lot of impunity, which is not right. Kisii County Contractors Association ego kere register kia bantu ketari kia mariera korengana na mariera ni wananda singirebuna botutu kanubonde mboyo ase Kisii County Contractors korende nero singirete koba Kerubo segite yere ya contractors abantu constitution yeto is very clear constitution yeto goteba omuntu okurange yobo chori bokorekane no mo chairman yo gokwana kere ya kundi magere no mo secretary of manondieki esiri ya association teyo mariera ya okwane binta okwana tamanye tinga bintu biro esiri tabugati siri the constitution twensi ntubwati onsi ni goba bwate kerenga yokorabuna abakaniro kibese cyabo kiri bakorerete emirimo mo baba toereru yo tutagete toteme chuchini kibese kyaino chiwikibere korubono anye njiri gwa kanwa igonta gete mwansi bimoche tubogoria mato osa bantu buna natebere no mo chairman of contractors gongo sabo mugabane ito Paulo Simbarati committee ya beka ikorigere jamangana bending bills bagende ci project barigere iri abande ase bakire barigere iri tigabanze kwa kana abantu baito tibesa ikyaje skuru ngo rukire twakanda abane school fees na kitayo system ya chenja omugabane tugada garokwa Paul Simbarati amangana ndaringi maiga tayo bono we have to work with Simbarati na dogo legasko Ripoti rigeta seni Ndizi TV eridariane Brighton Makori Mbiamano sana omurikecho Brighton Makori asogo twaliganilia oroboti oru oroikirano kwende togotigara ime county ya Kisii nigongo kumanyibuna abasai korwa sebunge yabo basi bano nigo baganire etuleti yabaga kagweso kya bene nabo igokogi kelia ebikorwa ebibya bere bikwanekigwa ase orogongo rwa Gusii gati yabo no gokonorwa kwa maiso nabo igo ogoitwa kwa bana gokwana nabaliki bamangana nigo baba bakwemurungani buna nigo yabeira kongu nonya nabo kwenyorera emirimo ase keli bagateba nigo babere bagosalirirwa elieta Mulikecho Hamisi Josephat Namange twesokie elinde tonyare ko batukugikiria ebikorwa byarokanire byubosalia ase orogongo rwa Gusii iyenero ekurate yabasai kurwa ase constituency yabo basi bakoragwa nekiombe kyabo basi youth council kere issues bune gikirega iga eto we expect torabaga kabali abanene babo matunduro bachi batotenga kuruba koro kemirangere kyarenge gyo kurusia banta mais we know tumanyenga za community ndobwate kemira gyo kurusia banta mais as a community ndobwate kemiro mugakara imokache cyabana bayimetu mugasoyigora abantu barigerere nakende ngiye kwanika all those things you happen in our community etutagetenga ntubuna abasai tigatoswe binyoro serikali yeito ya Gusii kekora una Simbarati togosabanga moise gochichamo murangeria abasae no embarabu babeire bobese ngencho the cases of suicidal there are so many so bachamo bagambe na leaders bali babasae balese county gari gosemba nyare gotokonya kogekeria mangana yaiga erinde amangana yaiga airanense esi county chinde toko genda buna ntu abagusii ko ligicigasi kwa igunga yayo mu Gusii ochicha gokoraki gotorusia maiso Gusii yabeire bobe tonyare gochenche kiagere gento buneke kia maiso kia koruswa maiso kimetu gosene mila ya renge ya kare desturi so kango isika ba council of elders motote binaki what is this what is happening
Abasae abo igonigo baboririe baigweribaga riokomerana anene abateneneri bechia bisiche serikali ya kaunti ya Kisii elinde banyare ko bakwenana ebirengereri byabo gati yabo komoikera omugavana we kaunti ya Kisii Paul Simbarati. Omweshimiwa governor yanyari kanire ntune youth council ya Bubasi nere constituency yabo ntagetengwa ne kwa niaba y'abasae bonse babo basi inga etorine keriria ndekenene ekaruto gotema goikera baraibe itorakini twari nuri bari okubaikera ntomete ngae nwanche tabasae nandi ni woro muraibwa gotegerera abandi rero muna twachirega nimete nga notoroche kindly after this particular place we are doing a letter and we are delivering it to your office. Consider our request to meet you so that we can have a conversation with you on what we want to do for this great count of Kisii. Abasae abo igonigo baboririe abakori emeremo bali bakoronga social workers banyare koba bakoire bitambukiro biabene na goikera abamenyi bebinyoro ao elinde komanya omuchandobo nyuma yabara bataraira anene egitambukiro gyokurusya obugima gose kurusya abande obugima onyandire twabere na chad financially kanga at least ya mangana bunaya tuatembere ko yatako before ataracha koba ikiagara we have social workers very employed by the government in our villages lakini gazi yabo no kuri umushahara mbari ko kora gazi ri batakere ikiagara muno kero musa aja akoimoka yandachi woita abana bae eyu is either he was mentally challenged usina abwate stress onyandire social worker ekakumoikera usige kumanya nga there is a problem somewhere kanga those innocent kids imbabete mbakonyetu abantu baba goita abantu tari goro baru n'abantu tomete na barabu onyama ene chishide chiamongo chire serikali ite tokonyisaba erosi chinyagitari abantu abiga babe kwororo bakuriru na professionals yakoranga ngokora bari ebinde binene nchirabire serikali ite imugetiria manganaye tigatwe bange korra makongwa manene Koripatere gataseni Ndizi TV korwa constituency ya Bubasi meye kaunti ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Mbiemano sana omurikecho Hamisi Josephat asogo twaliganilia oroboti urukwende togotikana nayo ni gotokwende ya maseyemo wika ase kaunti ya Nyamira asengo kumanyibuna chikanisa chie district ya Kanginda nigo litkolia rero chiakora amaigelio chio charikorwa amaigelio chia ase ababuatani babo igore chinchira chinya chiokolenda bali bamenyete no bolema okwana kurwa chinseme cho nigo babolia chikanisa chansi sokia nabo igoko sira abantu bali no bolema nabo igoko basemya nakibabwenete komenya na barabo umubunge o West Mogrango Steve Mogaka nigabaga kwikirana ase ekanisa ya SDA ya Nyachogochogo ase ali eira go chigosira bali no bolema muri kecho Job Maangi no robotiuru Saini gatu anjete twins obo murema obo montoro munya buna enchira Eyemo yokunyura abantu bali no kugania ao wakoro kwa people with special needs nigo chikanisa chirense yobo mobwa Kanginda district chatabokia amaigelio gosemia bamenyi igoro yenjera yogosira abantu bali no bolema asekanisa ya Nyachogochogo egotoka ewodi ya Bosamaro ebunge ya West Mogrango county ya Nyamira omoroberio yunigo aliganitigwe elinde komanyia abamenyi asobo ime igoro yenchira yokomenya n'abantu bali no bolema bunatwa batokwerero no murandi ya Charles Onyancha oyo tenenerete obumubwe chikanisa cha Kanginda. Sana tumekuja kugundua kwamba wale ambao ni walemavu sana kama wale ambao ni viziwi, kuna wengine ambao wameremaa ambao mara nyingi tunawaacha nyumbani tunapokuja katika ibada. Kwa hivyo tumekuwa na mafundisho ambayo yamekuwa yakitusaidia kuhakikisha kwamba hao pia tumeweza kuwajumuisha katika mipangilio yetu ya ibada na katika mipangilio yetu katika familia. Abamenyi benseme yumba bete bakwegwa amaegerio igoro yenchera yogokwana nabali batali koigwa ase omonwa o sign language nabo igo enchera yokolenda abantu bali no bolema twakira twegeire twenjoy nande twamande kisaini bitajuko twene botogambe amona bali mafuka babaito
abaibuli mbasegetwa gosokia abana bali noborema na kubobwatesia erinde goikerania okugania kwabo ase obogima. Abana baito bali tobwata babwato borema sino asichinga cheito na bora butobenchere Eyemo nande tobarigate kuna abana baito erinde togenderera se njere Eyemo. Mbarwa ogosaba gocha serikali nababwatani ao kobasira abantu bali noborema erinde bamenye obogima obuya. Tuanje buna barego na kwa serikali kuu naomba kwa hapa Nyamira hatuna shule ambayo ni watu ambayo hawaongei hawasikii, hatuna hapa Nyamira. Kwa kusema kweli Nyamira ni mahali tumerudi nyuma. Naomba ni ombi langu kana kwamba kanisa kuu kupitia watu wale wametoka ofisi kuu ya Nyamira, tuliongea na wao wakasema wataweka bidii nasi Nyamira tukuwe na shule moja ya special school ambayo itadili na sign language. Boigo abali nokugania ao mbatigirisiko asebasaba serikali kubainyora ekero bagokora amagenderero. To enlighten them on such technologies. Or even carpentry. People have different talents. So I think he's talking about carpentry, he's talking about tailoring, but there's nobody to empower them on such talents. So maybe he's requesting the government to help. Omobunge West Mugirango Steve Mogaka oyobaga wikirana ensemeyo natogia egetambo kerekyo asate banekia mono asesa uliokoira hatua yogokora amasomo bunahi ekubakira mbiye mono nate banachigosira abantu bali noborema ngegasi yomochumbe nene kegimanage sema nekero muraro bili bune kanisa umurobeli wogosomya abantu baito elugeye ikuru sign language manager ba collect request to ba support na bonko ba bonspie basali ba ije kirasi to so migwe egera tumanye buna to gukwanira bali ba mito batari kuiku. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Mbiamono sana omurikito Joma Angi ase orobotero korinde gotigara ime county ya Nyamira nigongo kumanyibuna MCA we ward ya Kemera James Matinga nigo abaga koerera emerobiri ye county ya Nyamira iyogendete kobeka asoko ne kibuna ngosirere nabo igogo kinya sector ye Chigosoli gosangane getaseni kya Ndizi TV nigo abuli abasai gwesokia sobonge nabo igogo eswana nine Chigosoli elinde gwetanga kurwa Bosalia. Ase kamati yaito dobegete merobeli mia ase Chigosoli na saba sai kuwa mono ase sports togendera ko banga amangana grassroots football togoja kuchakia abasai baage kurwa grassroots bache sub county tentokorere county dentro bwata amangana athletics nala bada kuchaka tesem na dentro bwata marathon iyo tu aba privileged kwa ewa chitariki amona antolwe Chigosoli abanene nabotora atware marathon ya world marathon turaje bakora umutinyo kane chitariki 30 gose etariki Eyemo umutinyo gatano lungatenga Nyamira bono ntu aswase world map asa mangana athletics tutagete toyerosie bengia egere konye especially abasai baitori babagonya kubagaria aidro tigabagende bekorie mchezo bebundise egere mbagonya kutoka bakuranda sengenje talent yakonyira abantu abange muna bono ndugade talent akade mkendege ituka togoja kwa prit bagende gari bebundise banyole bitoki no chere abantu bakumyogaira banyole besa kuseba kumupira kabanyole besa ndio tuko nyishanga na ingundo tubakonya kulingana muna ni department tubangete anda se manifesto yo mugavano actually ya youth na sports na rabegete mstari wa mbele. Maraibense Dr. William Ruto nigolitkolia lero abagagwikirana ase county ya Siaya ase okwigora amagendero nabo igokumwaligani inka omuwaziri o ICT Eliud Owaro okwana akora stinsemecho nigo abagakori eira gochikokora amagendero stinsemecho anene mono ase obwagachi bwechipara nabo igokweneki abamenyi be county ya Siaya babiri bakwenyorera amache.
kwamba zile barabara zingine ambazo mnazihitaji, kuna barabara tumesema tumekubaliana tunaanzisha kutoka Bondo mpaka kwenda Liunda. Hiyo barabara lazima tuikamilishe na lazima tuijenge. Barabara ambayo itaenda mpaka hata kwa James Orengo kule Barobere. Ya, barabara ya kutoka Gotnanga kwenda Jera, Barober mpaka itafika Uring. Hiyo barabara pia tutatengeneza, tutaikamilisha. I just want you to know that as we plan Kenya, Siaya and Nyanza will be part of that plan. Mtu asiwadanganye na munisikize vizuri. Na nikiwa hapo, wacha niseme vile vile yale mambo mengine tumesema na hawa viongozi. Tuko na matatizo ya maji hapa Siaya. Na ndio tumesema tumeweka shilingi 1.2 bilioni maji ya Ukwala, Sega na Luanda. Hiyo mpango tayari tutaikamilisha. Nimekubaliana na James Orengo ambaye ni governor wenu what we needs to do so that we can unlock the additional resources ambayo itatusaidia katika last mile. We have another almost 300 million ambayo itatusaidia kufikisha maji kwa manyumba ya hawa. Mukonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua boigoniga bakagwikirana ase omuyigoyo ase airanelimbia mono gochia ase abamenyi be county ya Siaya ase okobakira chikura na boigo kwene kibuna serikali ya Kenya kwanza ngokora ere emirimo yabo boronge kolende nigo ayene kibuna mbachikobwatirana asamange eliokogenderelia ense. Despite the fact that you are a bit mean with us for the votes you gave us, we also want to say thank you. Sisi ni watu ya shukrani. Hata hiyo kidogo tunasema asante. From the bottom of our heart. If we even go to more than we had anticipated. But in return, sisi pia ni watu wazuri. Tumetoka hapa tumeenda hapa jirani Homa Bay. Tukitafuta mtu ya rais ule wa ndani kabisa. Ile senator alikuwa anaita system. Hiyo system hiyo. Hiyo deep state. Rais ametafuta the last time kulipatikana mtu katika area hii yote ya Luo Nyanza. Kulikuwa na Hezekiah Oyugi. Rais ametafuta ameona mtu ya kuamini kabisa mambo ya serikali yake, utawala na usalama ni huyu kijana Remo Domolo kutoka hapa kwenu. Sasa nyinyi watu ya Luo Nyanza, nyinyi ndio deep state, ndio system. So, Senator Oburu, the deep state you are looking for, the real one, ni yenu sasa. Ile ingine ya Kibicho ilikuwa fake. Hiyo watu walimudanganya bwana. Unajua hii watu akina Kibicho walikuwa wanadanganya nyinyi. Wanamdanganya. They were fake. Sabana sasa deep state yenu iko hapa. Sasa with this one, sasa mupanga maneno yenu pole alafu Chinga kecho oboigo nigo mugavana bwe county ya Siaya James Orengo abuli muraibense Dr. William Ruto kobwatirana no muraibe kyamagia ODM Raila Odinga asokweniki obokoleri obya imya Kenya. Because the elections are over. The elections are over. I'm here with people I've worked with. I see Governor Mutua Weta, who is very eloquent, and we have been to many places with him. We have worked with Mudavadi, His Excellency. Even your Deputy President, I've worked with him. And I've worked with you, President Ruto. I know when you stand for something, like when we were in Serena defending Aguambo, I knew you was a big fighter. But for the good of Kenya, I urge you that we should come together on the table of brotherhood to move together as a nation so that we don't divide our people. Otherwise, I spoke to Raila Odinga about an hour ago, and he said that I should pass to you his word of welcome
na ujisikie uko nyumbani. Magigayo gocioria kumurubirio oinwa jamii na boigo abagotu kwenyorera chibesechio bono nigo obeire omuichano monene asensemo ya Baringo Central magayo mugaka we miaka 52 oyo enyorete chiribu isano na isato asatu kikanite gasireti obugima bwaye korengana n'abanyakinyoro nigo baene kiribuna nigo omuntu utamanyiria betega kumuita na boigo kumuura chibesechio. Yani mara ya kwanza aliporwa hakujulikana na nani. Mara ya pili aliporwa akalia watu okoa yeye. Sasa hii ya tatu nakumaliza. Alianza kupata kutango hiyo siku pile ilikuwa nakuja mpaka siku ile ilikwama mwezi wa 7 ndio ikakuja juzi Jumatatu. So ndio imesababisha huyu mzee, na tena mzee mwenyewe hakuna watoto, ni yeye peke yake, yeye ni sole proprietor. Omubunge Okiharu Ndindi Nyoro nigo ayenekeire abakenya bune serikali nigegendete kwirubiria bene asoko nekibuna amatuko abusio obugima ngororo babule ukwana nabaliki bamangana nigo abagako nekibuna nigo serikali yabereke gotwara kibesa kinyinge cyeli kabeso ekyo cyarokiri obokoreri obobe ase serikali korende nigo ayerera gatiye merobirire serikali ya Kenya kwanza yabekire asoko nekyo obokoreri buya matukabusio. Na tuko hapa kwa sababu tunashirikiana tukiwa Wakristo pamoja na bishop na wa clergy kwa ile work ya kujaribu ku raise pesa, raising funds for a mega conference center that will be doing as a diocese at Withaga. Na pia the same venue Withaga tuko na college kubwa, na mimi naona hiyo college itakuwa a national college ya Bible and Theology. Na pia hiyo imekuwa ni project ya hii diocese, na tunatarajia that place is going to be transformed as we build a very big conference center and also as we raise the status of our college at Withaga. Najua uchumi wa Kenya hauko pahali ambayo tunaweza jivunia sana, na tuko katika harakati ya kutengeneza budget. Na tumekuwa tukikopa pesa mingi sana kama serikali. Tunakopa pesa hata ya kulipa mishahara. Na vile tumeingia na hawa wananchi wa Kenya wametupea nafasi, tumeona sio vizuri nchi ya Kenya iendelee kuwa nchi ya kukopa sana. Kwa hivyo tumeona ni vizuri tukuze biashara zetu, tukuze ukulima, na tukikuza kila mtu akuwe na mapato. Hata mapato ya serikali ili ya ushuru itaongezeka. Kwa hivyo hatutarajii kuongeza Wakenya wale wanalipa ushuru mwingine. Tunatarajia kutengeneza watu wengi, to have a larger tax base of the people who are making money from businesses, from employment, so that we have many more people paying taxes because we have created opportunities. Oyo ligetie ekirogo kyoborai wense wetera ekiama gia Roots George wa Jokoya bono nigo amomochire omokonyi bomorai wense rigati gashagwa ase ogoeswana nigatina mangana ye county ya Nairobi okwana nigo amuganire gashagwa gutigana na Sakaja ase amuganire Sakaja kogendera kubeka emerubiri ya bene soko enekyo bokoreri obuya ime county yo. Sakaja no mwana wewe sinye Sakaja si mtoto yetu. Unajua, when I was campaigning, I was of this illusionary feeling that we should now transfer Nairobi to Isiolo because of the proximity to the borders of Somalia, Ethiopia and Sudan, so that we can have that so-called Mount Kenya to have its produce exported directly at the harvest level. Now you can be told today, you are being told that, oh, we need to zone Nairobi. Tunataka Nairobi iwe ya watu wengine. Let them take it, those who, not all of them, because I also have a daughter from the mountain. She's not here today. If somebody somewhere is thinking that because he fought in Mau Mau and he can come in this country, Nabali Omanyere, you don't have somebody who speaks for you, that he can come in this country and tell people here that you tore it this way. There's a constitutional validation of the office of the governor of this country. There are limitations of the office of the deputy president. So you cannot come here and tell people that we shall do the way you want. We can move to Isiolo. After all,
when I become the president of this country, I'll make sure that the new capital city of Kenya is in Isiolo, just like what has happened in Tanzania, where they moved it to Dodoma, what has happened in Nigeria, where they moved it to Abuja for logistic, na wabunge mnanisikia. Tinga kicho boigo nigo wajakoya arorokana kwegerera agenda yaye tinga kyali kuligia ekirogo kyobora iwense agenda iyo wesimeka enyasore imense ito ya Kenya gokwana nigo enikibuna Kenya nigera chigokonyika wetera wesimeka kwenyasore kukore kwenye nchimono asibarabe bakwenyolera chibesa chinyinge. Anna is the only way forward. And I was not talking of that one in Jakabantu Nyusai Atawe. I was talking of that one which is grown in Israel, that one which is grown in Canada, because last year alone Canada had acquired monies in billions, $482 billion out of marijuana investment. This girl could not have died of cancer. This girl could not have died of cancer. Marijuana is the only medicine we have, because in UK, US, Canada, South Africa, pharmaceutical companies are now manufacturing drugs to cure HIV/AIDS, COVID, and cancer. We have some kiosks in India. I've been in India as well. I'm well traveled. Mada karua oyoligetie ekirogo kyoborai obonene bwense bakobwatira na Raila Odinga ono nigo esokiribene nabo igo koboria abarai bonsi kobwatirana nabo igo kweneki obokoreri obuya ase sekta yobochenu okwana nabalikiba mangana nigo ererabuna nige serikali ebwenete kobeka emirubili ya bene asoko enikibuna chinyagitali ngwaga chokire mambo ya mwananchi kupata huduma ya matibabu iwekwe maanani. Hatutaki hadithi zake. Tunataka kuona matibabu kwa kila kijiji, kwa kila kona. Na hiyo ni kwa sisi viongozi wote. Sababu sio kila mtu ataweza kufikisha shida zake kwa walio wengi. Ukiona tuko hapa leo sababu ya dada yetu, ujue wengi wameumia na hatujui. Kwa hivyo mimi naomba kama viongozi tuweke hiyo maanani, tuone ya kwamba mahospitali yetu iko na vifaa vya kukagua na kutibu maradhi yoyote. Hakuna maradhi haiwezi tibiwa ikiwa imegunduliwa mapema na iko kila kitu. Lakini niseme hospitali yetu ya Kenyatta hata ingawa haina vifaa vyote wanajaribu sana na walifanya kazi mzuri, tuseme kwao asanti. Omugavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe ni gabitire eseyo gwanchirana na MOU asebaumirana no muliki obotambe ase wizara ya mache Dr. Kiprono Rono eliyokweneki amacha mange ngoikiranale ase chinseme chugo kwana nabaliki bamangana ni gabaga kweneki buna nigo abalimi babwenete kwenyorera amache ase ogosimika ebimeli ase ubonge elindego kiania omochando bwinjara oyobereko kweneki to assist us, to support us in enhancing the water supply to our county, particularly in improving the intake. And although we did not verbalize, also included in improving the intake of the water there was solarization of that water source. Because the county of Kitui subsidizes the Kitui Water and Sewage Company Limited to the tune of between 8 and 11 million Kenya shillings per month. And that's a colossal amount of money. We cannot spend billions of shillings as company. You give a contractor work. Instead of finishing the work, he does variation, he does halfway, he comes with all sorts of excuses. He's all over the corridors looking for somebody to explain why he cannot finish, and he remained to be a cartel. I want to tell all cartels in water, please, tumefika, from the Ministry of Water, disappear.
Mathakarua na boigo George wa Jakoya nigo baba bagukwana bene ase omusangirikano bwoko mwenia nyagosira Catherine Kasabuli ase county area ya Viga kurendo mwanchumuliye gwikirabu nongo kolera amangana maya yebire Viga kurende ngo gusaba tobasa gusika tobasa kanyegera ngoira nande tomira na Dr. Kena Moses ngoretere omurubiri o World Fit Clinic kurende nyora sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bakotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemeri ya YouTube na bakotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke Magechi kamera soko ne kibina ebicha na boigo eliogire gwikira sura senchira ya benenere Abigail Nyanchama tobe tokubwatenere Joshua Auta asensemo chibiorokerelio Nancheria ne Fridah Kerubo kuganilia obuligerelia obuya